Jadi mau lihat mak, dia mang borong nami, mau podcast di hatau kamu, di hinauli minaleh di dalammu, mau martongan bagas tugas namion. Sungguh manang di kita sadut na, mau di kita mangi, nomor pariban, raja di boru, terlungo bima diamu raja nami raja ni gula nami sadut, mengatak kasih tatangin, di pangiduan ni beberemu, pangiduan ni pengurut tak beberet tak no bere nami boru, nama jalo pasu na sida, martongan ibagas tutongan ibagas ni, dari namo, lungo bima di beret tasi berma, sinananya dong sakap. Dinanaing mamuka rumah tangga baru ibaru. Alani laus takasma. Ala ido anak siakangan di borot tau. Lausima dalam dinasida permisi. Nasa ahli permisi mana sida sumaeng. Lausima pangalap pasu-pasu. Songoni main narwak katulang lumobi di tanah maranggi. Do di tanah marpariban. Songoni ma barita niya sida di partikiano nasa dusruata. Marsaulihon dohot mangolopon hata pangidon na sida. Songoni ma inaboto tuita sa luhut na sa dusruat pa. Wawag ka borui. Ngerang nadawi dia be jisuntuk ko. Ados ro aro tang borui. Jadi sa dusruat pa. Iroy bebe taon. Apa guru pangalapan pasu-pasu ma siap gula-gula. Dumilaw sa dibuto namang borukta. Dinanaing adong rencana ni si Berman maeng mamuka rumah tangga naik baru alanya to masa tu suruh ka naroha parjulu maju tabawa pasu-pasu laos di sini kita mabok katana soni mara dus miwata naroha jolo apa ay mapasu-pasu deret ka sa luhut naroho deret ka dumian non kawai mo si hataw si Berman dinanay ng gripe baru ke laos marudut siya kita ka naman tinulungan marudut mo siya ito ka naman pariban laos marudut man non igo kira jay raja ni hula-hula ka sa luhut na so ni may naruwa to lang nasa dusruat na dusruat ang gulo so ni naringgan na uli nga kung kaya hula-hula jadi so ni mamang bro lagi tulang lagi mau pas manadong mau luadong do rencana nilai nang do iwoto nami inanaing pangalapa pasu-pasu manuaing ano ko siya inaroha pagdulo mabababat kamu di bertiarmu dunian mon pasahat kami mapasu-pasu nagoki margite akan ako par ini memang baru pasahat buka mo lusong tulang dos rohat alay itu iswa natukar pikiran duit tulang da tabali idam nalas dikinamok mo laking pungjagar rohana milas rohana akka pergeling mo ati anong do tabali sa satu mutok kaberemon mabelas rohana ima jo ulala baru sampai non adorang sui hapali ho ata pasu-pasui roben no be wajari bebere apa songoni menian katulang parjono mahami tulang ala ya mang baru asa sadalan ay ba dijulo ho lakit tulang pasatong nagdalig jadi songoni mamang mobil di kita tulang nih si Berman na parjono di pamiluan na sida naking pangalapan pasu-pasu laos ibar kita yung nasida hatay pagdo adong rencana ni Berman ta si Berman iman siya kangan ni Borok tao buat tamu de betiar asa tababo pak jukar juru mona ni sinau ni Beretta mau tu semua dia bion na pinabor kak mito on buri ni buru nami takas do konon nami molo jong jabui kok doyak tong marbulang-bulang molo buru ni si pedalak ko bere takas doy yang buru ni pulang asa tungan dia kuda gasatang yang nami juk pangatong nani duduam dapat na jina kamu anak tujuan nyaro biak kasakap do tujuanmu dinanaing mamuka rumah tangga baru oleh bere sayunang marong murako nabat kanong sappe tu najukwa akasi ulaw nauli sepatu kau muna dito ng ibagas mo dilas ni nami molo tong songonot yung suatu mi beret ko nilay ni napinasahan nito lang mi tangyang nami ko amat tari bata ang giya ma
sigada dua isi pusuk di singkulung nasa ada gawe dua ya tong nahok jalom mu gawe tong pulonom so ni mali kata tu lima na parjulo tu ni si germa pas tamu mainang lo semua tu dia Dalam dari Cuma tuh Dima. Tetap kesumi ba. So ini radio, bingi itu ri. Tahu.